Ang buhangku ta pahambor beli la rehinanu la acara pemeringu eti la YKB TV. Mande di tarong ya nakulung mendiri malah kata hamayang. Doa meninggola awang buhang menyeperong ya nakulung manang kapepi ari kama. Amin. Ang buhangku latang diri karitu napulung naparumunda wieling la padudurungu kawulu damu dalar kamu tayo dengan dalar kamu itu na tema na romu ya napalah kaparungu na dalar kamu patu iya ka na papatahan danda wawana dapat pataka dan mau damunang makambaliku damu makakal maah de lima dapat hakubu hada jalan hilup paruku nona daw panjilung taka kariok makambaliku mapahila eti ayah napapataka damu ang buhangu la tamu miriyo karito ninya na pangirang na mawana tutur nuna na paita hama na tadaay na mahamu di mapamanang wangu na tutur nuna hama na paita warumia tapi nuna panamu nganya na tau wieling ilaluri na manjala taka nakambali ko dango nakariyo ko naman di patini talangan na tau narihirong ya pa wieling naluri na mapaita na patariman ang ubuhay ng tao na imriyek rito napatulong mo kawudo dango dalarhambo tayo lulu dalarhambo pito napagitan dyan, taunang laihirai, larihin na naman. Dari hindi pa, papataka niya na kariyok na makabalik ko. Kariyok naman din patiyanin. Napambuhada kaungo ihirain. Hilo pa, na maruang badanja, danjala na papanak. Naunang, diyan napatakaan niya na pulong panahon ng miri, lukot ang jalan. Daunang dia dapat takaan. Ngkaraya dapat roda datau ihirain. Kada kapdeli laluri nama padeni. Tapi patakadannya ngkaraya dapat buhang parong da tau ihirain. Naunang dia dapat takaannya. Napawuko na miri. Hama na tada ay juma pamana wanja nakabungur na. Naunda na yana na tau Israel ni manunja laluri na manjara. Nyudan deda sadar ayan. Nanjala da, tangon deda bertobat ka lahangan ni miri. Ang buhango na tamu na miri karito. Nyuta nakapunggor na ala. Nyuta tambuhang mabudi paromya na pulong panaw na mapadini. Kanggakihama mo na paromon na lagahilo na yaka tamaka mapatarimaya nuna siyang banyak ka. Amandung dango ka nakapipita ni Allah. Katanjadi tau na maham lahangan ni Allah. Dango tau nama palaku ya na pulong na miri. Amin. Malakata hamayang. Miri
halamanya kaparongnya na pulong manang. Kapipi ari kama, kama palaku ya, laluri mga karon-karon. Amen. Ang upuhang takalayo ko na pulong na imiri, ang bumaruang mangku pa-like yan, subscribe, dan pabiri niya laang na. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.